بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بيتنا سوية هجرية بكلياني كمناني أن بيناني أن الناني شهر ربيع الثاني من هجرة سانكالونانينا بسوني ووروناي ميلادي النصارى كجاتي بافولاني مغاني فولا سانكالوتانا بسوني وبسابني كلناي مبي باكو جيكورني كولوفولا مسجد السلام كونو درس إمامنا النووي رحمه الله أكا كتاب كونو رياض الصالحين بوندا منا باب استحباب تكشير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فاكثر كن يبوندا أكانونندو صلي بغاو كاتشايا سوكا أنيانكا صفوك سبايا وبمين كاتشانوي نبوندا دي فورا بيتي mi bonda munun temena an temena la suko bagawu nu ye minye sula akalla hala aka danchogo farikolo la uku yere mina kabwa foli moku dadiala anin ye bonda fulana tuwala kasalli suka ani katuba ko kata janajala ko su ko law ku yere mina kabo su kalle bulo fora me su yere be ko chogodi ko mi ambe su ko bonda udela ni bonda munun tugu le me nyogona nanye su ko chogo fo kasurunya su kan salli ambe na kuma o fana ka kasurunya kana salli bagaw chayali ani safu tuwo folo lanka do suko do ba ke komi ko kelengele ba foko fana fotota ube ko fana ka video dila kudu be suko chogoira mogola akado suko folo awajibi ye minye suko te koye ni ko nyagabilendo ube ko gelendo su ko li wajibi ye munye su fari kolo be ka ko ka jedro abe ko mini e yere ni bi ko ka je chogo mide su ko wajibi yere minye ji ka fari kolo be soro doro ka fari kolo be ko ka je abana nogo mimbala o ka bwala doro su ko wajibi ye ninde ni ye ko gelenyewa bebe se kan ninke fone mo misrana bo nan kambe do detaila nyaake masaila puru akan no mo bolo atalina drusilina no mo bolo nyaake masaila kelen be fuqaha nani al-mamin nani yemin fola hadise min fola ubebe memu uluta waqtu koso المسألة الأولى تجرد الميت من ثيابه سوكو مسألة فلو ناو دونا سوكا أي سول لم كلنا فيني بي أكو بلوبي بوالا فلو كفينو بوالا ما يردو بفريت بوالا مبنا كما ومنا مسألة فلانا لا كفيني كسو كفينو بوالا wadallai munye cide tumame afatura akasu ko law ko ba ko uko yala an ka ciden ka finu wala ube kome ambe an ka suto ko chogomi ube ambe ciden ka finu to ala bantado
kasebo tonni na woleli kela do ye woleli ke soke refera la kwa ye tiden ko aka finu de toala aka jibo finika ka jege do fini koroka ko aka na tiden ka finu bola ni nya yera suibe finu be de bola kele masaila folo al masailatu saniyatu sataru awrati al mayt na ye finu be funi be bola masaila fulana fili suka laurate bode suka laurate bo kata bara kana kumbelela abo suturade akofela na nyefela uteyede abo suturade kata bara la kana kumbelela parce que tiden ka hadisa be ko che kana che laural laje muso kana muso laural laje laura inte bo fini be bo fambe la mi laura suturale mbeto ni nyi masaila fulana المسائلة ثالثة أسر بطن الميت مسائلة سبنا نايف فينو إوا سوكا لورا سطرات مسائلة سبنا أبي إوا أكونو أبا أكونو إوا بيسي دوني كسوك كاكونكولون ينفانتا نايا تسوكو يرو أبدا سوكو بي koyoro minaya dai aba kunta kasurunya komina besigi katoka kono bisi doni puru sani ninka bo sobe mununtu la benendo ka bonu mabo uluna bo sobe mununtu besira la ka bonu ma se ka bo uluna bo uba funinde makono bisili ka bisinya bekeni noyade ninye masaila sabana al masailatu rabi'atun niyatul quslu masaila nani na suko ngani akote akako kajedro nyemiko la tajibu niyatun fi qusl al mayt ngani ama wajibiya suko lila kafuni bena suko fonka ngani ado ngani ama wajibiya yorola al masailatu al khamisatu masaila duruna masihu asnan al mayt wa min qarayhi wa tanjifihima abe su minye adayas ewa anyu abe ulu joshi ani ewa anyu abu joshi ani anu wofula mejite do kono de abe fini de nyigi ka fini nke ka nyimu joshi fini nyigi le abe fini nyigi fana ki bolon kono do fini nda ka do nuwo nunun kono ko fana ko me kana jido su ka da kono ko iba ko pasga ni ale yere tese ka jin to ka bo abese ka ta kono e kana jido su ka nun kono ko iba ko pasale yere tese ka ji finye ka bo tuguni abese ka jiga kono abese ka boni sobe wudo ya kasankali ko fe ate jido da kono ko aba ko ate jido nun kono me abe fini de nyigi ka nyim tereke no ye ka ipolon kono do fini na ka ewa mi nye nun kono no fana ku do sinai ni duru na ko nu yoro fula seneya al masailatu sadisatu tawji'atu al mayti masaila worona abe salliji tasula komi ni yerebena salliji ibe salliji ta tugomi ibe salliji tasula ko togola ubasoro minye nyefela ani kofela iye ulu ko sobe munum bala komi na ye kono imbisi ni sobe munum bora nyefela ni kofela be akko folo ko ulu seneya nu o bora nyum be seneya nu be wa nu wo be seneya o kofere sisa abe salliji tasula komi ni yerebe na sallibe salliji ta togomi abe salliji dafalen tasula o togola ni ye masala woro nan المسألة السابعة قتل الميت بالشدر مسألة ورن اولو فلنا نا يسلجي تعالى من تقولا قولي فلو أبي تومونو بلو وياسرو چيدن تلال سابونة تنتي وبي تومونو بلو چامان دي تيجي كاسوسو نو ياسوسو بادو جيلا كاني جيم بوشي فوابي كانكا وباتا كادس سو فريكا كاتريكي أبي نغو بوالا mais si ça sabune yo palachita ambolo abo sabune ke ka fari kolo be ko folo ko li folo la saliji talen ko fe ni nyo wolo fulan nay
المسائلة الثامنة غسل جميع بدن الميت وتيمم فيه أبي سو فريقلو بيكو نكوفي سو فريقلو بابا أبيكو مني أباكو أبا دامنا كيني ينفولا كينين كري يبي أوكو فو كتا كونكولولا كان فو سنفرا أبا يلما نمان كري فانا كتا فو كونكولو فو سنفرا نيفلا ناكوفلا أبا بيكو aba peko ni chogola koli kelen kele aba ewa ibolo teme konoka pour toujours femu labre nembe okapo ni masaila seginari pari kodo bebe ko yaba damina nikimiya fawme al masailatu tashi'atun wajul kafur fil qusulati al akhirati masaila minye akononto naye su koli ji laba abe kafura ke kola pour abe ke ka su parikolo aba kasadia ni kafura te fana parafem be ko fana kola sita kafura fana do chogo abe kafura chaman de nyini ka susu ka do jina koli laba ji aba konaye bo abe su parikolo kasadia ni ama kafura ke fana abisa ka parafin ke jila ka konai ko le laban ni yem masaila konontonna al masailatu ashiratun al witr fi qusul al mayt masaila tanna su ko le abake wotri de sinya kele ube sinya saba ni su ni nogo de be su mindo atumbe bara do de la sana ka fatu farikolo beye nogode koli sabatanye abake turuye koli nunun ka ke wotiri koni sinya kele no ma bo sinya saba no ma bo aya ko sinya duru wotiri koni ka kala al masalatu al hadiyatu ashara masaila tankelena taqlimu ajafir al mayt wa qassu saribihi kasuka sonu tige anan nunkoroshi ko tige nimi masaila soli bala fuka hawire bolo minye malika majabira le yore ko alayo ke makaruhu ya le masoma suka soni anta tige anta nunkoroshi anto tige ko pasge soni tigeli anin nunkoroshi tigeli ni be nyana ma yalla mashiru de do suute hata ga masir la tuguni imam na maliki ko makarudo me majhabi yore wala ko me ahmad ibn hanbali aluko kanu nendo ni akan nun korosu kajja sonu kajja mbutige bumbaye bode ka buno seminu bode ka bon nunu nye ko yen ni ya ka fule ni ma ke fentila sosoli bar dore ke ba woni ngonji al masailatu saniyatu asran halqu shari anatil mayt masaila tan fulana ya la su barakoroshi abediwa la don ko haramu yendo don ko do ya ira haramu renu su barakoroshi karo ko niddi ahmad ibn hanbali ko ya haramu ye parce que be lawra yoro de la darwate hajute namba ko ako di kana kan lawra laje wote di ata barakoroshi di yuharimu halqu shari'anatil mayti aharamu yara suka barakoroshi kati al masailatu saniyatu asra salisatu asra tasihifu al mayti ba'da al qasl suko le ko fe ka joshi pour ka jibola ka jajonna kasarabeti ke ube fini do ka joshi akoli ko fe ka parikolo joshi pour ka jajonna al masalatu rabi'atu asra at-tayammum inda al-ajji an al-mal ni banni kera ambolo jima soro mimbe suko amba tayammamu namma ji soro nambe suko nay su fatura ambolo yoro mi jite ni sube ko namba tayammamu de tayammamu be ke chogodi mo gommi be hayula e be bolo fula gosi dugu koloka sinya kele
kamu anyeda usalonai ani kasu tege fara usalonai abo chogo de la fana ni su min tora asidan de la uba tora ji de la ube tasuma de ya mina fari kolo be chogo mi ji te se ka magala mo te se ka magala ka ko ni su kene desra ka ko ni ji dese de lo sawa fari kolo tige li chogo dese de ya ke sa atese ka ko tayammamu de de aba tayammamu de ni su ko ni desra ka ko akera ji dese sa akera su yere fari kolo tige ra chogo mi ube ji ajani ube tora ji la nya soro fari kolo be chogo ma atese ka ko amba tayammamu de abo chogo la ni muso fatura chew bolo muso te min ba ko a furukete cewu te ni muso fana ko ba tayammamu de wali cewu ta ko ba tayammamu de abo ce wala ni wali ce fana sara muso jamakulu de bolo muso te ulu da kuma furu muso uba jo muso min ni ceyin ko li dagara uye muso nunu wali muso nunu fana te wali ceyin ko ba tayammamu de ube tayammamu de kana ni ogora al ahkamul qassatu bi qusul al mar'at donc su ko sogo min fule nenye ceni muso be de to ya kelenye ni si kola mais muso be kirani jumaye na ya soro muso de do aba kunsigi fone na ya soro kunsigi digilende do kunsigi be foni de na ya ko abisagi ka kunsigi ndila ka ke tuluma sabai kelembe kunkolo chamanche la kunkolo kinimfa turu dobe kinkolo numanfa turu dobe abu fara nyogon ka kabila kofe ni muso de rabe ke ni chogo de la ka kunkoni ka di ka ke turu sabaye ko bila kofe bo ni su kera o keli nadiriye me fuqaha ko manaka qusul al kunsa al muskil sumi sara ce ya de bala muso ya de bala no ba ko minna ko ce ni muso a ce ya mabange a muso ya mabange ni sumi be ni la halala ambata ya mamude min fana bata ya mamude ante se ka di muso ma ko kako parce que be se ka ke ce de ante se ka di ce o fana ma ko kako abe se ka ke muso de ni yoro kele mabange ala aka ko nyagambilendo anta do cedo anta do musoro yero kure magiriya fankele magiriya ni fana be tayammamu de amba tayammamu me ni yero kere ngiriyara adonna muso de do abedi musoma uba donna cedo do abedi cewma ba ko mo su ko le kofe comme ni su masaila nonu ulu danna aba janto la ulu danna tani nyani de la ulu danna tani nani de la donc nana muso ka kiru munu nye muso kere ya o nana faraka minya ale ka kunsigi be fone ka ke truma sabai ko bila kofe al khulus al muskil o be tayammamu na ka ponyo gamilen tusu iza kharaja min al mayit najasatu ba'da qusulihi bo su ko len kofe ka bapew sana an ka kasanke do ala sobe do borala ambe sobe nyoro de ko mais ante sagi su kolila a kolen kofe ka jeya pew a toranka kasanka sobe do borala ambe sobe min borala ambode ko ante sagi kolika masalatu hukmi adatul wudu'i al-mayt ba'da khuruj an-najasati minhu bo suyin kolen kofe an nya salije talaka ko yala ni sobe min bora la amba ko aka salije nan ka sage salije ka la sagele tan ka salije fanaka ni sobe min bora durambo yoro de ko ante sage kolika ante sage aka salije ka bo nayi su ko min togola su ko law yala wajibin da au fanaka tawkowa doni kiba ko mustahabu da ma wajiba ka ni mo min yesu ko akanunendo ikatako akanunendo katako me wajibi tika ikiko wajibi tika ikiko na akanunendo ikiko ani fana don kiba fana
do ya kanu fana ika salligita parce que be majhabi tigu do bol don ko do bol ni yesu ko ika sallige ciana mais o te kuma sahale su ko te sallige ciana mais su ko le ko be akanu nendo ika salligita bo su ko min fule ni ba su ko fana itege jale kata itege lankolo itege fara fo itala ka su ko ne o te bere gande do itege la gando do itegela su kan lawra yoro I kan lawra e ka tege fara kanam maga su ko fela la uba je fela kan lawra itege jalan kana magala ni ba ka ko fela na kan ye fela ko gande do ibolola I kanam maga akal lawra la ni itege lankolo gonsai foi ka gande do ube ka fini do meleke ibolola ka ko ibolo gansan kanam maga kan lawra la donc nin ka faamu suuko la bolo plantum be masayla munun fo suuko la o yenni yoro de ni mo mi yoro wore nyagambile mbi bolo der su ko fe be se ko lu nyin kalike donc suuko li ayenni jogo de me nyemmi fa ka janto la doro fari kuro be ka ko doro akaje awajibi yode fari kuro be ka ko doro akaje doro no mi mbala ka bola suuko li wajibi yode ni o kera doro suuko la salli o fora kunu deresula deresu temene ka salli suka wajibali janaija ni katuwa ka janaja ko o mafwa bi tabina dere ka salli bako ka chaya ka salli suka fardun kifaya dero fardun kifaya munye nim hada madin sara hari silama bela nim mo kelen sallera ra dura wajibi binna ka bo silama toba hari silama kelen ke sera ka salli suka a wajibi binna ka bo anto ko ni ka salla ko e sunna de fardun kifaya de do mo kelen na jora na binna ka bo toba ni jama kulu do jora na e binna ka bo toba fardun kifaya de do mo sukan salli ni su kasankara ni ewa su koran nin chogola amma fowa kasankale yede kasanke saba kasanke ba sababu da nyugonka abe su dauka ka kasanke nunu melekala ka kunyamfan siri ka senyamfan siri ka juru do boala ku siri chamanche la pura kana bo kasanke kono aru no ba ko kasanke ka kala komi boro no fo ayi kiden kasankira de kasanke sabade ku dadoro ka daka ku meleka la kusiri odo ya nugo mai kasanke saba nimbe ke duguma abe duguma abo ponya kateme toka abe fulana da okono kasabana da okono donc abu suja okono ka bolo bila kerefe bolo te bila disikare aba bolo bila kerefe ka kasanke nunun kun da nyugonka ku melekala to min be to katoni ni ukaja to katoni senya fanye ube kunya fa kusiri wala abe juru wala ka juru siri kusiri chamanchela puru akana boka sanke kono menaya do kaburu kono jurum be foni puru ni su fununa juru nunun kana do fare kolola abu foni me kasanke mbe to a chokola da nyete bo fo ite bo juru nunun de be foni do kasanke chogo yere e wacce muso be kasanke chogo kele me don ko do ya kanu ni muso e fari kuro tige ablebe hatagiya suturala ni kasanke sabama bo aye muso take turuye ni turuma bo ayake kasanke wolon fulal aku be tada nyugonga ku meleka ala don ko ya yira nayi muso take fana ka tafe shirala o kofe ka doloki bado ala o kofe ka misoro do ala o kofe ka kasanke bere ba fula pense ka kani nunun da ka kasanke duru ka kasanke ni jogola basitala ni muso kona kasanke ni jogola basitala tape sirilala ka doloki do akanna ka misoro do ala donc ka ewa bere ba fula kuluda ka da uluka kulu melekala kasanke duru basi to fana la muso ka toye parce que muso be hatagiya sutura la ka temecheka
ni hari duru ma min tabo na farikolo ka giri ni adanna duru la ni aka farikolo yoro dobe do kasanke kono aba ke wolon fula farikolo ka sutura do donc ni nimbe kera ni salli bena ke suka sube da alimamiye suko da alimamiye do me ka da akere ka kini kere ka oye fen kanunende sino ewa lesiri minye wajibi minye suko ni kake alimamiye do wala tabnu sabil qara'imullah har waqti ko fo su kun kun nya fanka ke kinila ako della sabati la manala har na ya ke waqti dola yere ka kunya fan bila kata ewa salli bagal mami kan numan na ko kanyi parce que della sabati le mana ko fo su kunya fan de kake kinila su ko ni kake abi alimami ne dura tirele mbara na sera ka da kine kire ka kanye sikula ma kanyi akin na kunkolo tara ewa alimami kirinya fannawo basi tala kunkolo tara alimami numa fannawo basi tala akaso rabi alimami nyedo ni ninkera ni chere do alimami be jo akunya fandela kunkolo be yoromi alimami be jo de chere ni muso de do alimami be jo a chamanchere la barangali chamanchere abe jo muso chamanchere la nin dalla Anas ibn Malik ba fama Abu Hamza ka to Madina uni sudo na cedo Anasi jora kunya fanna ka sallaka salamu bilalo ko abesigi ko ay Abu Hamza uko suwere be de Madina ka muso do fatura na sunana uyo fanada Anasi jora chamancela asarlira salamu bilalo atara sigi do nana ma ko Abu Hamza ako che I jora isallira che ka I jora yiromi ani sallira muso ko I jora yiromi iyen ninye alaka chiden de lawa ako nye chiden nya ya ke min choko de la ni che do ibe jo kun nyam fande la kun kolo yoro de la ni muso ro ibe do a chamanjana na ya soro chu nu u kachade nun kacade min ye cewuye ulu bena gere alimami la demisenu be bila demisenu munu ye cemanu ye ulu be bila cewu bali reale un kofe na ya soro musomanu fanane bali woni musomani fitunu de musomani ewa musomani bali wo be bila demisenu cema u kofe musamanu munu fana ye demisenu fitinu numa balagha ulu be bila ulu fana ko fe kata kiblala abu sallu kan jogodela na yasru tu be ye chewde abu ukunya fa abu be kunde sile nyogona har ni demisenu fitini de do aba kunnati ewa makorbain ka kun yetile de la kata abe sallu be ka menna yasru chewni musawde do anko che ibe jo okunya fande la muso a chamanche donc abe muso teme che la de ka muso chamanche bila che ka kunkolo nyetile la na tile la che kunkolo la abe muso fana chamanche la albu da o chogo de la chewu de be gere almamila demisenu bo o kofe demisenu chemo bo o kofe muso fana bo o kofe bon donc comment ko toujours al konsan muskilu no be sula cete musote akeya donenta muso ya donente nanye chewu bila almami koro chemanu munu mabalu ya ubila la chebalu ya le unkofe al konsul muskilu betu ulula musomanu munu balu ya betu ulula musomanu munu mabalu betu ulula kata abe saluka ni chokola menna ya soro su bedo jaman bedo kaburu de la darura de nana akelen kele ka kaburu te se kasse fo su jaman de kado kaburu kelen kono chewu wala akisu salat iyado salli balighu de nana alimami fe muso tara qibla fe menu bedo kaburu la chewu de beta qibla panyama kabulu qibla fanya chewu de betaye
demisenu be tugu ulula muso be tugu ulula donc muso munu mabaru be tugu ulula kana kofe mana isalluru ka cogo mi de ube do kaburu kono o kontere o akisu ube do kaburu kono o akisu de la mais akanunte te ceni muso kafara kaburu kelena o manka ke ni darura gelen bayin te ceni muso kana do kaburu kelen kano na darura gelen hari doni ke ba ko fo aga ko na darura gelen nana an ka fendo do ni nyogonje an ka fendo do ni nyogonje an ka imma an ka biriki do ni nyogonje ube an ka bugo do dila ka bila ni nyogonje nani cete korose nyogon ko min te fi ho yorola sino ni be fayda chamun soro ya mbu telia kata bon nunye mpule ka salli chogo de fo ko fenye kaburu don chogo fo sinya kele ka faraka donc ni su bilala almami nyefe dantigeli munum beke o kunte su kan salli akala nyorote su kunyana e jolembe su kunna wakati mi ko ibe su kan salli chogo fo mogoye akala nyoroto yoroye su kan salli be kitabu de kono abe kala deresu de la ibe mogo la kala la kutubaw de la me salli rote salli ro don ke bawo ko ibe se kam min dan tagiya ni ce de do ube muso de do janaja ye fula de sabade do ibe se ko fo mogo ye ube se ka do nunu ke chokomi suye ce de ube suye muso de ibe se kan ninde fo me koy be su ka salli togo ya fo ube do be o fana ke wajuli abe militi duro militi tanke jole la ba fu ko ale be su togo fo ka wajuli ke le sirito la dinala ado nyorote na jora su kan ni togo la anya fo togo min ce de musoro jamado kelendo abo rufo na yo fo abe kabaru fili kabaru folo be fili ibi bolo fula korota ka kabaru folo fili fuqaha majhabin nani manyugo sosoni yorola ka fu bolo fula be korota kabaru folo fili le la o manyugo sosoni yorola men ni kabaru folo bora la sa kabaru to bolo fula be korota wa nyugo sosona na yoro de la imamuna malik ni abu hanifa uluke bolo fula ke korota kabaru folo in kofe shafa yani ahmad ibn hanbali uluko bolo fula be korota kabaru nani bela don ke bawo ka kuma fula be ninna do ko de la sabati lemana hadisa sabati lemana ko ci kan salli akabaru nani ko ci denya abolo fula korota kabaru nani bela ko hadisa salem mana wala konni kabaru folo temena ikani bolo fula korota don ko do fana ko ayi sunna de do kabaru nani mbi ka bolo fula korota mo munu benninka Cheikh Dalla Bumbaji ayenni sabati ko sunna de do kabaru nani mbe iki bolo fula korota Cheikh Muhammad ibn Salih Usaymin rahimahullah ako sunna de do kabaru nani mbe iki bolo fula korota ko munna ko sabatira Abdullah ibn Umar ani Abdullah ibn Abbas nuulu be salli suka kabaru nani mbe ugu bolo fula korota bokon nunu nye ciren ka seba ude seba doli ke bawo de do fana nunun te nin ko sugu ke ni ukunye ni della tu bolo ni ay nunu nye ninke delela de bu bolo ciren ka sunna da nu ya ke nunun te nin ko sugu ke nu yere buno seminu ko bal hadisa yere do nana la ko ciren yere ya bolo fula korota kabaru nani bela yere ko hadisa do nana yere mais encore doni ke ba wore boro ko hadisa masabato wala mais minye dara kutuni abo kono koni ibn Abbas Abdullah ibn Umar asabatira kono nunu fula tumbu bolo koro fula korta jana jakka barunani bela ibn Munziri fana bode ka ani Imam an-Nawawi majmu kono wulu bode ka kabarunani be ibi bolo fula korta bela ode sunna ode kuma salene parce que asabatira sebo do tumba ke ulu ten nun ko sugu ke nu yere ka hakili nay donc kabaru folo ibe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ibo kala ibe suratul fatiha kala katafa suratul fatiha iba kala katafa kabaru folo in kofi
mais min ye du'a ali istiftah o te kala ni be nafila ke ube be farda la iba du'a min ke sani ika kalanda mi o te fo janaja la iba uzbillah min sana rajimi le fo kabaru ko fe bismillah ramri be fatiha kala ka fo akanu men do kasora surman do fara fatiha ka ube ika aya do faraka parce que Abdullah ibn Abbas adalla ka salli suka aye fatiha kala ka bange mogo yame kasora daka kasora surman do salamu ko fe doya nyinin ka ko edu nye fatiha kala kasora ka ko o honni nye ciden ka sunna ibe fatiha kala kasora surman do daka obe be ayat daka kabaru fulan na iba fili ibi fudoro fula korota ko kuma sahala ibi bolo fula korota ibe kabaru fili ibe salli cidenka salli cogo nyuma salati ibrahimiya ibo foko dafa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إذن نكم كبروا فلان نكفي نين كلا نكافوري إبه كبروا سبا نفيل إبه تيجي فلان كروتا إبه دعاء أمو كفلو وكفي كسو كركراني دعاء ولو بنا كتابون نمبرو اللهم دعاء لأمو يجمع اللهم اغفر لحينا وميتنا وشغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنسانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده وباكو نين ما دعاء سلا نين دعاء يسلام بيدتا يدعاء كبيدة نين nin kofe ibe su kere ani damana dowi obena hari ni bi dersu masoro obena o dowi obena ibe su kere dowle amu in kofe ibe su kere na damana dowi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa fihi wa fu anhu wa kirma nujulahu wa samud lahu kata abena ibe su kere no ye kofo kabaru sabana kofe niye nin do fo ibe itege fula korota ibe kabaru nani na fili duwa masabati do ba ko kabaru nani na kofe ko ika duwa ke suye do ba ko ika duwa ke nyana mawuye Sheikh Abdallah Gumbaji ko duwa masabati ibi dade doni ako duwa masabati ibi makku doni ki dade doni o kofe ibe salamu bila suka salli kuma sahalle salamu kele no ikinina assalamu alaikum wa rahmatullah salamu kele ikinina ibode me doni kama ko ni mo mi nye salamu fulana fana bila numanna kele kunto yo anta ke filibanje gote ko juguye kaba ewa salamu kele ko ni de kan wode sahalle no men ni mi nyaari fulake ko am ko juguke donc suka salli ayni le bon suka sallu kabarun nani de do kana to faraka me kabarun nani mbeye do sende nani mbeye urukunu de niyen ewa sabake suka salli madafade doni kaba ko nyali mami sallira suka kabaru sabanna ye salamu bila almami kofe mogon aya hakiliji akasa gi kanani nani nayi ni alema nani nayi almami kofe mogon aw kana tuba ko salamu bilalila aw kan nani nabila ni almami ko fe mogo yen nani nabila ni hari almami re man nani nabila anya ko anko suka salli fardun kifaya de ni almami bora salila hari ni almami ko fe mogo kelende sorola ya kan nani na kale masalamu bila no fe suka salli nyana fardun kifaya de parce que mogo kele sallira ka ani jama masalamu bila nofe jama yi ka kabaru nani na kedo su kan salli wasara minni almami ya kabaru sabaka ko salamu alaikum jama be salamu bila nofe mo kele ma kabaru nani na indafa ambe sagi su sallika amma sallaka
sukan sallan be sage ka akade salli makaka kabaru nani be wuru kunude o yala kabaru nani do be se ka farakawa ibe se ka kabaru duru kewa ibe se ka wolon kula kewa ibe se ka sege kewa don kewa ko hadisa u do nana ka kabaru fo kata segila kabaru duru nana wolon kula nana sege nana me ko wolon kula ni sege wolu sima saha duru in koni kabaru duru in sahara me ona na tuse kiden ka wakati laba alaba na min ka kabaru nani de do kiden ye sallim min ken najasika al ashi hamata hawasa kan masake kiden ye salatul khaibu min kaka aye kabaru nani de ke na ya soro kabaru duru na be kabaru duru na kanka ke ewa min yin najasiye do yoro munum ba le bolo ani ko munum ba bolo kere kera ko munum ba bolo fasamancha munum ba bolo nute mo to bolo ciren tumbe duru ke ala men niya cire ma duru ke ala o ya yira duru nunum be to serade nani nde sabatile ndo ciren sabatira odeka ewa fokata fatu fana ni najashi ka salli ko fe kabaru nani ko fe fokata ciren fatu ama salli shiusula kateme kabaru nani ka wala ko yibe da kabaru nani de la ke don ko ni almami na nyinana ayi kabaru ke duruye ko almami ko fe mo akan ka dan nani de la de menni almami na ya ke duru ya yetu ko ayi durun ke anofe me malika majhabi maliki ko ni almami kabaru ke duruye ako jama kana tuga ko anofe wala akana kabaru ke anofe oda be majhabi maliki la abedda nani de la na ye do fara nani ka jama akana tuga ko la kana kabaru fila no fewla aya fara nyugo nyaka salamu bila wode be malik majabila me kuma sahalenye minye abed tuga ko abe kabaru fila no fe basitala bal buno sheminu ko akama jumu fatawa kono ako kabaru fora duru fora wala fora shegi fora ako me wuro fura ni shegi masaha me ako kabaru duru ko ni sahara me tire labana nani de ka wa ko tele manki hadisa sahara ala ako har ni mo gam nya yire tugu kabari duru ke wakatu dola ira ko kany parce que hadisa yi sahara pour ka sunna nyana maya an ka barake ni ciden ka hadisa na nya ko chogo mi min kanyi idanani na de kana do faraka ode kanyi ciden labanna ode ka shebo fana labanna ode ka ciden ko fe min yinan be se ka almami do soro har o do ya fal mami fula be nyina nyusoro ka duru nake man kan chayara jama bolo bashi to nyoy banala ni nyina de keral mami ye kabaru duru ke fointa ka sallila ayetu ga ko ka kabaru nunu ke akofe o pente sallila donc su kan salla kona famura ni togola donc kabaru nani nimbe kala kono o fora bo buna basa ya abange su ka salli pour o kado mimbe kala wonado me doni ko ko parce que do fana be nunu ke o ka kumbele mine nafila do wa farda do nube kumbele mina janko nimbi korbe do dala jikru munu be kumbele mina na ubu kanna bange jama ba me ube usigile ukata ya kono ubu kan no jikru do bange mi koro la mo ba me o do be tan della kan ni hadise doni ko ko della te se gani hadise o yoro la bi jikru munu be fo i kumbele mina to jikru munum be ko isujudi to jikru munum be fo itahiyala nunun gundare kana nunun bange ni be mo teswisi ite bange ni nunun yede kana mo teswisi ibe nunun fo daju korode jikru munum fora ni nu yoro wula ulu be ko mo daju korode nunun te bange de o ko ciden ka bangeli min fora yusakana yismuna ahyana li aya o yeciden jole ye salli de la abe aya kala salli fana na nyugo naw sebo be aya mi ala me kumbele mina do wute de sujuru do wute tahiyate o ko o yi jole ne ibuna basa fana yek abange yoromi puru kadu sunna de do joli yoro de ka jole to kala nyoro de ayo de bange puru ka sunna do ira mogola men ni abora ala ika jikuru to sallila o foida jukuru kana bangeni oye ni bangirani oye abena ni ko damadoye abe yere jira sama katima kele
fulanna ibese kam modo wisi wasu aka sallila miska modo teswisa ka sallila donc uluka kunda mo ko janto ni rola donc su ka salli fana aka fana ka kumba baye nunu ni nanyu fo ew ambese ka don ka bondala ha aywa أيوة سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا إله